Ukrajinski standardi za Evropu. Zemlje Balkana nisu ispunile ključni uslov Evropske unije da pucaju na Ruse. Dobijanje kandidatskog statusa za članstvo u Europsku uniju Ukrajine i Moldavije uz istovremeno odbijanje tog statusa balkanskim zemljama na nivou lošeg vica, ali očigledno je da balkanske zemlje ne ispunjavaju osnovni uslov, a to je da ne pucaju na rusku vojsku. Ukrajina zapravo ispunjava europske vrednosti zato što je Evropa ispunila ukrajinske vrednosti. Ovako naučni saradnik Instituta za europske studije Stevan Gajić komentariše odluku lidera Europske unije da dodeli kandidatski status Ukrajini i Moldaviji, a ne dodeli ga Severnoj Makedoniji, Albaniji i Bosni i Hercegovini. Mislim da je ovo jedina logična stvar. Europska unija odavno, ako ne od samog početka, nije bila nikakav najveći mirovni projekat, već je uvek bila političko krilo NATO-a. To do izražaja dolazi u situaciji koju smo dugo mogli da naziremo, proksi rata između Rusije i NATO-a preko teritorije i stanovništva Ukrajine, kaže on. Ukrajina je Evropu približila svojim vrednostima. Proklamovane europske standarde vladavine prava ili ljudskih prava, kao i odnose prema manjinama, Ukrajina naravno nije ispunila, dodaje Gajić. On podsjeća na ubistvo kijevskog pregovarača sa Rusijom Denisa Kirejeva marta ove godine. Niko ne opovrgava informacije da ga je ubila kijevska služba bezbednosti i niko se ne bavi istragom. Tu su još ubistva novinara i zločini prema ukrajinskim građanima, kao što je bio onaj u Odesi 2014. godine. Pre početka ruske specijalne operacije u Ukrajini je nestalo nekoliko hiljada ljudi. Ruski jezik je diskriminisan, kao u ostalom i sve druge nacionalne manjine. Nacistički usklik Ukrajina iznad svega postao je ne samo slogan ukrajinske vojske, već se legitimno koristi u javnom prostoru, pa ga koriste i zapadni političari Boris Johnson i Nancy Pelosi, na primjer, podsjeća naš sagovornik. Možda je Evropa dopustila nacifikaciju Ukrajine, ali je posle Ukrajina nacifikovala ostatak Evrope i mnogo joj bolje ide u tome. Njihova elita je iskrenija i spremnija na žrtvu zarad tih stvari, tako da što se vrednosti tiče, Europska unija je pošla u susret ukrajinskim vrednostima, konstatuje Gajić. Što se Moldavije tiče, od nje NATO verovatno očekuje da igra ulogu tampon zone ukoliko ruske trupe dođu do granice sa Pridnjestrovljem, kako bi stalno mogao da izaziva krize, dodaje on. Zaustavljanje balkanskih evrointegracija prema Gajićevim rečima nije iznenađenje. Ako bismo nešto mogli da zaključimo iz samita lidera EU, to je da je Srbija jedina zemlja u regionu koja ima alternativu. Kada pogledamo izjave iz Makedonije i Albanije, vidimo da odande dolazi stravična frustracija. U Srbiji mislim da ovo nikoga nije potreslo, osim ljudi koji profesionalno botuju za Europsku uniju, koji rade u strukturama koje su za Europsku uniju vezane na ovaj ili onaj način, smatra Gajić. Pevačica Konstrakta, srpska predstavnica na takmičenju za pesmu Eurovizije, najbolje je prema mišljenju našeg sagovornika opisala mišljenje o Europskoj uniji među srpskim građanima. Kao običan čovek koji nema veze sa politikom, ona je na hrvatskoj televiziji izjavila da ljude u Srbiji ne zanima Europska unija i da ih ne zanima budućnost Europskoj uniji. Tako da Srbija na samitu EU Zapadni Balkan ništa nije izgubila, kaže Gajić. Ugled Europske unije u Srbiji se stropoštao, između ostalog i zbog stalnog ponavljanja da naša zemlja treba da prizna nezavisnost Kosova i Metohije kao nagradu za priznanje teritorijalnog integriteta Ukrajine. Mislim da Srbija treba da bude u opuštenoj poziciji, zato što više čak nema ni ucena. Ucena bi bila, ako ne uradite to, mi ćemo vam učiniti to. Znači, svaka vrsta kazne bila bi u skladu iživljavanjem zasnovanog ni na čemu. Do sada je iživljavanje bilo zasnovano na nekakvim evro-maglama i perspektivama, na Živko Nikolićevskim parodičnim parolama. Ali sada to nije čak ni na tome zasnovano, kaže Gajić. Skoplje je najveća žrtva. Međutim, prema njegovim rečima, najveći gubitnik samita je Severna Makedonija. Europska perspektiva balkanskih država sastoji se u tome da ispunjavaju sve uslove koji se pred njih postave, a da za uzvrat ne dobiju ništa.
Severna Makedonija je za to savršen primer. Promenila je ime, praktično je federalizovana i pristaće na sve buduće uslove koje pred nju bude postavio Brisel zato što nema razlike između političkih opcija. Gajić ponašanje Europske unije prema Severnoj Makedoniji, Albaniji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini tumači tako što Brisel smatra da ima u džepu ove države i za sada ih i ima. I onda se ponašaju bahato, u smislu da nikakvu obavezu i odgovornost prema njima nemaju, a ne shvataju da u tim zemljama možda neće da se dogodi ruski ili kineski maligni uticaj pod znacima navoda, ali će tamo vrlo lako mesto da popuni Turska koja je ozbiljna regionalna sila. I u Albaniji, i u Crnoj Gori, i u Severnoj Makedoniji Turska vrlo lako može da poveća uticaj i ima šta da ponudi, kako stanovništvima, tako i političkim elitama, kategoričan je Gajić. Sve u svemu, Europska unija nema šta da ponudi ostacima bivše Jugoslavije koji nisu pristupili Uniji i Albaniji. Ono što je bilo jedino važno sprovedeno je, svi su u NATO-u osim Srbije i Bosne i Hercegovine. Sa druge strane, ekstravagantan potez davanja statusa kandidata Ukrajini i Moldavi u praksi neće značiti ništa, zaključuje Gajić. A britanski Guardian otkrio je planove Londona. Ukrajina je samo faza u decenijskoj borbi sa Rusijom. Zapad vidi Ukrajinu kao samo jednu fazu u decenijskoj borbi sa Rusijom. Ovo priznanje neimenovanog visokog britanskog oficira objavio je londonski The Guardian. Dodatno je otkrio rezonovanje britanskog vojnog vrha. Ako Ukrajina pobedi, Rusija nikada na to neće pristati. Ako Rusija pobedi, ona će ići dalje. Tekst Guardiana objavljen je pod naslovom koji mnogo govori sam po sebi. Zašto Zapad rizikuje da Ukrajinu osudi na sporo davljenje? U njemu se operiše i već lansiranom tezom da na Zapadu raste zamor od rata u Ukrajini i naglašava: u britanskoj vladi se povećava zabrinutost da na Zapadu sa njegovim TikTok načinom razmišljanja i sklonošću trenutnom zadovoljavanju radoznalosti nema rešenosti na višegodišnje žrtvovanje. Posledice zamora može biti i promjena vlada u nizu zemalja Evrope i Amerike, a za time bi usledila i promjena politike prema Rusiji. Britanski list navodi da je bugarska šestomesečna vladajuća koalicija, koja je bila vodeća antiruska vlada na Balkanu, izgubila u minulu sredu na glasanju o poverenju. I upozorava da čak i Sjedinjene Američke Države može da očekuje slična situacija, jer povratak na vlast Donalda Trumpa postaje sve realniji. Turska se neće pridružiti sankcijama protiv Rusije, saopštio je zvanični predstavnik predsjednika Turske Ibrahim Kalin. Saopštili smo da se nećemo pridružiti sankcijama jer polazimo od svojih ekonomskih interesa. Mi zavisimo od spoljnih energetskih izvora. Otvoreno smo saopštili Zapadu o svom stavu. Sankcije protiv Rusije će udariti pre svega na privredu Turske, a mi to ne želimo, rekao je Kalin u intervjuu Haberturku.